Atalo fatu talafola radio Samoa le nei foi tai au, alo mai o talo le salua. Ele oi loa po le ale va ale le malanga ile pale mi o New Zealand Christopher Lexon mo lana uloa i whainga malanga wha avau malo. Talo ona tō fia e avea ma pale mia. O le aso atai au lo o fua e malanga i Lexon i sini au se talia. Mo lana whainga malanga tasi le aso. E whailoa i male pale mi o au se talia Anthony Albanese. O le va afitu lima fitu o le Defence Force le ana fua e whai malanga wha atasi ai. Ma suia o fisa wha asalalau. O nisi o lana au whai ngā luenga wha pēr suia o le militeli. Peitai. O lo o whai ngā luenga wha alelei o le vaa ma e le o mauti noa. Pe o atu atai au walawa sauni pele ai. Ripoti o le tuai tele o vaa nei le militeli. Le mafua anga o ngā luenga toi wha alelei o lo o whai nei. Mai le pale mi ana nafi, o lo ngā lulue pe iai ma o le so, e wha ato ai loa tonu ai le va ai malanga ai ma a whai ai le ai lava se va o lona winga, o le ai uloa ina tutongi le pasese ai whai malanga, e pei o le whainga o lo o whiwa iai tangata lau tele. Whaase lau wonos 5 miliona e mo o mie koa e wha alele iai lana suawai mau ai tutonu o le isi tolu se fulu tausanga. Ma e ono mo o miai le fesoa soani ale malo. O se vai ngā tupe tele ma o lo o au fia ile toe wha aleleia o ngā paipa. Ma le tele o le puna oa o lo o iai nei. O no fuanga o lo o alu iai vai leanga o taota. Wha apele telo i tu o lo o fia wha aleleia mo le suawai wha atoa. O se reporti wa whai mai ai mo o mia ele council a koa le fesoa soani ale malo ma e mo o mia fo i le whailoa ai. Wa sa waile mai a whai mai o le malo i le vaiaso tālu ai. Wa mali lia le kāpeneta o le apasia i le amatanga o le tausanga fō le tū la whono e toe wha alea o ngā ile Three Waters po le swinga e toe wha a fo i ei lava i le council la tau te pūlea ma wha atonu tonu a seta tau i le suavai. Wa wha maonia ma olo o tali tonu wina i le malo le aveo le sa avea ma pale mio a New Zealand Cerebral English na te taita ia le so iso enga tū to otasi wha asanga i le kai ngora. O ilo ilonga nei o loo wa ai ai tūlanga tau tupe mana a seta. E pe ona sa waile reporti lata mai al matanga luengo tupe. O le kai ngora sa i le lua tesi fitu piliona na ita lafu le lua fes fulma le valu. Ai sau ia iuni o le tausanga nei. Wa se fulu lua tesi tolu piliona. Ma o le fautuanga na tu inatu ia i le tausanga te aluai. A alu ai lava wha apea e o atu i le lua fe tolu sfulma le tolu. Wo o ilunga i le lua sfulu valu tesi iwa piliona. O le veso neina wha atu afu fonga mai ai le malo. O le awhaia lea ilo ilonga tu atasi. Mai le pale me ia Christopher Lexon ananafi. O le popolenga o le malo le pule a ino a seta nei e matua i tā ua i le tamau a ingo o New Zealand. Ai mai le Minister o le Housing Chris Bishop wa maua lunga tele ai tā lafu ma le popolenga o le e fōlinga mai o lo alu pe ilunga. O le ilo ilonga ufaya nei o se tasi o vaenga o le fuanga se lauas o le whainga malo ma o le tofi ai o Bill English nā te taita ia, o le angalu loi whaatasi ai ma le komiti wha moe toe reporti mai i le malo, i le whaai ungo le masino mati. To alua wa fasi o tia i ti ngā ina manu ango leisi to atolu na lave vea i le whaalave tau ta avale matu ia. Le ana tūla i mai roto rua ana nafi. Te o le sfutmatasi le tae au ana nafi le ana tūpua i lunga le State Highway tolu se fulu. Ma e to atasi na umai lavalo na soifua pe ta ia o mai ana pou. Wa toe sau le isi tala mai leo wa maliu ma le isi to atasi le fale mai, ma o leo to alua iai. Tu ufa atasia tala fowolo o tau fia pe le fale mai se tūlanga ti ngā ina isi tangata to atolu, ma o lo o whaawau pēr so isu enga. A tala whaaiu, ua mana o le University o Massey e whaatau ese pe lisi fo i le tele o na fale, mo le umi e tolu se fulu tausanga. O fale na iau fia i lecture hall se iwa, ma fale ta alo i lona lalai Albany au Kilani. O le isi whai Wellington, ma le iwa i mana watu i Palmerston North. O le tau wha atusa tusau a seta nei pe atu ufa atasi au noa ma le tu i ai o le whanua. Tusa le mal se lau 5 miliona, lua se lau sfuru ma le tolu a feta la. O lo osawai fo i le reporti o le mana onga le universite, ia vave whaanga i oitala noanga o ia fuafuanga, mai le o ngā totonu o le masino o Februari. O Massey, o lo uia ilu i tau o le pa u o le whai numero o whanau whaaulu moa o onga, mai atunu umamau. Le ato i titi tolu afe na wha ai titia i le tausanga tā aluai. Wana oni fuafuanga i le taimi nei, ma ua wha mautino mai fo i le pulenga na nafi, e le i ai ni wha ai unga ua mautu, ma o a fo i lisi pe wha atau ese atu e ono o i ai, o le au ia lava tala noanga whaia wha atasi ma le council a le universite, o le matanga luenga wa onga, Tertiary Education Commission
Whaapele tele o isi paanga. Ai ila lai tolu wa tala nuaina o mana watu le o lo o alu ai mawhale o lo o nofo totongi ai whana wa onga. O Talanala Radio Samoa, manuiele nei tai au.